kono so at DLFM 106.9 awia yi ensem titira ebedi kaseburu makotene bi ene say yediani ebe kire mo man Ghana yasa ntemantem akopie mu ewon kenken so arosama efri kenkan so ewa santemantem ebe kire mu say oman Ghana asrafo a oman penifo etu wonom say wonom kokko enko boko eno no upper west mensenim no upper east mensenim na mo nkwa bo na adwobro mra no omokwa nkwanhyiama pre omapepra no enya dewa yade mo nkire mu ebesom mu ewa kasebonum akronfo ato ahyetememfo mo man kronkwanten no ewa aguna east mensenim nuano nam so amanipa mienu etu aka oma omowa ya usabia na endrada ana oman Ghana njumtuni a waji dinyi pa yem papa Charles kwadwofu so do abona manese dadi Lumba ofiri mu endrada na yafe bako pepepe na abusua ene ejamfo ko hia papa fie ho no ma infa dwumade to dwa na nya semukuma kura na papa dadi Lumba ne nua ba Fosina Fusu akasa ede afa dwumade no ho. Deputy Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs akasa HM Ghana ye 1.8 million housing na yade eka wo ho enu ntu no mo sre so mbebo mode adiska ede ahyem na make us so show man Ghana humasia so ede nkrata bonten akasa ekirem say yemfa nto o man Ghana de hye nyina mtitiru no mu a mokọ senior high school so na mu kirem say omode asotwe a anu odempa eba wa hwe ni ya sabi wudin sem hunu wo school mu ana say we yo chirechire ni ubu school mra so a wa hwe na afiase betumi akwakoda honom Mpenifo amu odogono senior high school akasa HM science lab oniema ahodo waso mu hia practicals ahodo no mde beye no mu ni eno nam so amadesua ho nsem entimi enkosuye ensamo no pina na ka hwan yase wonkonwa beso mo say awia pem to be kase wo die ro ha nsia ekiripo enkron kasa fidie so na yakam se adwuma krosunku bi ene yasu asene na adwuma ko no ene fair group band tiedi ni ye eye fair group band na yakasa fair group band na ejuma de ye die nie ya de live band ene di dwuma ebia na wodi dwuma de sunku bi a wo behia nwom e wase mesrew to nsa fra yen ebia na wo ye wedding eye na ba fie ebia na wankasa wagoda birthday party bi ena wudi anam ebi mpo na mekese yi wasu adwuma opon ho graduation ana school kra na opon ho a wo behia nwom wase a medofo to nsa fra yen ebi nso na ye nsore nhemudi ahodo church programs no monto mo safa fra ye pa medofo yi yengumani mu ase de biara dam na de enti ayen ena esefata se babesom na eniem ye wa quality sound ye sanso professional instrumentalist ena ye wa quality instrumental ye ba dwumedi ase amedofo enya de ebetumi egu anu ase de biara da kram na opeyachi akwan a ye wa tema community 22 ba roso inside honom ena ebutum ya homa na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741. Menka funsu papa abe dwama so bi ato aguso a woto bi Lumba supa insu a wono ma ni pagiano etimi ebo adwuma ye na FDA nso age atum se eye enu nti no bank ni mantem ha ne ma ye wo distributors bebre asa wo frɛ wo ma na asa wo kɔ depo ho no ma wonsa ebetimi akabi na emom se dodo ana wo pɛ etu aton de afrempenifo ewo 0549889685 and 0549436616. Na yaka mo say Yankopɔ ya atoma osana bosme ebeye August ne da toso dunan ekopem ne da toso edunu nan kopem edunu eyaduasa me kire from 14th to 24th to 30th August enya semkuma kra ewo prampam ne nyina ne say eye fast trade and if you prampam na matonkunwa tena se edwumade sunku bi ba enya semkuma kra ne ya fasha kese a eba betodwa ewo prampram kodwianum na na ebeye fast trade cultural and food festival intinuane ho akade amamra kwan so enya semukuma krantem dofoi bobode ana be hyankopɔ ya atoma on the 14th August ekopem 30th August 2026 na dwumade betodwa wo prampram Anglican Park tienie pam dwumade na betodwa ewo prampram Anglican Park won ma dwumade no ebetodwa ntibra na ye nyina yemfa otomfa motom enya semkuma enwum besu ene amamre ho ne betodwa sansana vocational training sanu dwuma ho hyehye betodwa wo ba benya bi free akapre wuntua bi kram entim senkopɔ ya atoma on the 14th ekopem 30th August prampram afahye no enwum fefne visa honom na be de pam ensam no pina ka ho ene yasin kwodwa ntadwuma kwe na su yasen se yentena se na yemfa awia pam to beka se bona mesom okenkan ni a
ya nam benu ana awia yesin kunwa besom no edi amejo so yo wofa ose ade yo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma utedin ane bantwere bonana Otafri Jamene Adjoa Agyei Sikapa ya da ye ho ye ba ya de kasebo no enchire mu ankasa ebesomo nansa na no me wofa ase rose gold wosi di ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba efitu milika neshia yen ewo Facebook na finsi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mankasa ensam ya kasebo na se e de free o my Ghana yan asrafo ensense mechire Ghana Military Service na rohosama abeto de kasebo pono so echire mu se o my Ghana asrafo a o menya se hwa homba monsemu etu wodom se omofo ne fa nchire mu ewo boko eno no ewo Upper East Mantanim ewa tifiri mantemu na rosa beto dwe kirem se wonom akonya nkwanhia ewo kinkan so eno wa santemantemu ewa ndrata na eyekusiada kita won sabos na toso aduonu nsia ewo mfempem mienu ne aduonu ensia mum na prisa me no kase no enya ade a oman Ghana mpenifo etua bekasa ede afa ho kra na nka ne kirem se na asrafo no wonom hye no de nam no ena wonom ne eye State Transport Corporation entwei aban ahye mienu artiste bus ene kwenye nkwanhia mekese enya rohosama eya rohosama mekese nipa benu 2 ena chese wonima prepra pa na prefo no de omuburu 2 kura modoso pa mekese bebia modasi se yankopon kuto na obetumi agye wonom enkram na post fashion se wonom hwehwe mu na wonom abo hu de kudie ente nam so a enkwanhia esi ye prefo so momode akofa wonom ede wonom ko sabia na nya de o magana mpenifo etia be kire de ente nam so ema nkwanhia esi ye na wo mu kire mi se we de said ye kro no anu wade ne pa chese ya nhwe ne yempa enipa betumi afiri se said ye nipa na prepra na no waden na wohwa STC bus na kra de nipa ne bia kam chese atrapo no mpese mu pie na so mu pie kra nyegi na wo ba Facebook ana fi YouTube me wafa se champion tailor ode atoso ntupa wo benya video ni bi ne watumi ahwe entemi ka sei asrafo ne do na prepra wonom so na mate eye STC bus ne mu no so de bi no makam chese ye me ka sei no omu yiye kura ye den pam ni yenkwatie ni bi anu ahodo betwagu ye mra nkwanhia no esi ye no ewo keka so ewo sentiment ni na twagu ye no ebi enie enti ene ya woti ye ndede ya ekoso no eno aye nkwanhia esi ye ewo mra wo man Ghana ya srafo mokọ boko akwakọ patantokwa no makwhwa ho bambo nsani makọ nkan ya wo makonye nkwanhia ewo nkenkan so mra wo ni STC bus ekwehia mu no emu nkyire mu ene ye de asemu yi
Yentoa kasiabone so ni enjina mu ewo mfimfini mantam ma na nipa mienu etuo aka wo masese de omo wa yaresabia eja yarehwe ewa abra eya akronfo eto shirt memufo omo wo eya mankronkwanta ewa agona east eya mensni nim a eno ewo mfimfini mantam mu endo akwasie kita nsabo so me ne de etoso aduonu nso wo mfimfini mienu ene aduonu nsia yi ma nipa ba ko praye oye mobile money vendor achesetuo no etimi eka na akronfo nso ewia ne sika etimi edidwane ye na owura ba ko ka ho so de na owo ni fie na etu ototo no ekoso no ana eka ne nan ya chesese omo pra no eye mienu ayede omo akwaya sabi omo hwe so mbetimi age wom kwan na yetimamni a ono ewo ho no maye Jonathan san ono adehu niema ekoso no echema sa niema we nyina esi enumre beye nonso mu ho no ma akronfo no edu eye mpotem ho no mhya asese omo tutututuo a chese filling station wo ho no me ho ana chese omo hya asese omo tutuo no e de free ematememfo ne so hu ebo omo ye papa pa esan se ne no omo tutututuo no wan pe baabi amfa wuti ankwan kwhya na chese tuo no etimi account na wo chiema akronfo no etimi ewia sikapudo e de free ye mobile money vendor ne ho no e de dwane na mom sika no ne dodo de anya ade omo betimi akere na police fo obo modin etimi eba ho no na police fo no mo free man kwanta ho no ma no mo bedu ye no mo bo mo ho modin akronfo na nya ade omo nsa etimi eka wom na we ana nipa nani ehu ne ekoso no esa akere mu se eye sada na chesa akronfo ne so ebo modin akosi eye man kwanta bodwase highway no ende om ko block kwan no ye hyen na udu ho no ma na chese nipa egu hyen nim dina no omatimi agbo mokro na no so koso beye sima aduasa na nde ye ba ne sa no mututututuo na sese de ochirema etototo eno koso ewo mankronkwanta wagona east mensni nim de nipa mienu pe ana chese april achese omo ayaresabia eje ayarehwe mu hwenim sa police fo anso nsa ebetimi aka akronfo no ene yemfri akronfo ne sensemu na yemonwura fie ne yenyina mu ewe yempapa idade Lumba wanya ne baabi kro ensemum na ansa na mpanin sei sabi yedu amanfon so a na yakaya no takrame ho so ya de na emprogram ne senti ye basisi ati anwuma ya pa ebedi nkomo na yato akasebo no eso ewufia na mi mama papa munyina ediba DLFM na mi mama papa munyina what my ba won jenese my farm rosanyensio what me kanai farm nyumni mumu rosiesa na makramu biana wa mi biota said mpenifo aka no secha krama hwei empro na yedu amanfon so ane yakaya no dade Lumba ehye nkom se afese se mbehia no na menka ho bio enti makramo ebia na mahum bio no kurasem no na Ghana fo bekaya na eyekita won sabo so de toso aduonu nsia ewo mfempem mienu ne aduonu numu mekire July 26 2025 ene yempapa nyumtuni a na oyo highlife nyumtini a wagidin pam ewo my Ghanaian ana afinso wiase amansa nyina efiri mu ewo the bank hospital no work representative mu a onya mfinhia no edusia 60 years na endrada ana yempapa idade Lumba eto ayanom ewo nse de onom onya afiba akopepepe na o my Ghana said ye fa amamene hye ho no na hu behia pa sei yempapa idade Lumba afia dikan ewo mre ofiri mu no ebusana betimi atena ase na yatimi edi na finhye de fefe kama na yempapa hye po ye no
abusia etimi atoa so abɔ ne dwuma pa ho ban na ensone maame otobroni na odakunam ho behia sa abusia no ebetimi atenase ɛyɛ amamre ne afade ahodo ɛka ho no na matimi eyi na free ɛyɛ kunamum tijumade ne todwa wayam papa ne fie kese no wɔ East Legon ɛwɔ krabo premante mu na djadwumade todwa na nyasem kuma kra na ndrada na Ghana fo nyina ehu biaye soronko a yam papa itati Lumba abusia esie no a kyese nyasem kuma kra museum kasia kyese ho kra no ebebedane ɛyɛ nsrahwe bia ɛwɔ manyim na woba Facebook no so a ɛyɛ DLFM 106.9 and if YouTube nso ɛyɛ DLFM 106.9 me wa fa se champion tailor dama ya the videos ahodo aguso a wopa wobenya bi ne wa hwenti yam papa bia yɛ soronko a na ebi mu kyerem so yenim so musie ni oni nyina Ghana fo ni mo no endrada na abusia penny to pack a wono da yam papa abusia no eba omoden ko bie dan a kyese nyasem wakram yam papa de dan kama ho fe pam na dwuma to dwa no ene yam papa dade Lumba ni nua pa ne den de Faustina Fusu ekasa na wo kyerem say yes ampani ampa ni nua ne yampa Ghana fo ekasa oh mi nua dade Lumba yenim ba be yesie ne bi kura kyerem dade Lumba funa yira ye hono omansie ne ensem de say yompo wo Ghana o kyerem asese yamfa to Ghana fo anim ono ani nua na de nyina dade Lumba Charles Kwadwo Fusu sese yi de ode ono ani fie ewo East Legon museum kasia o manga ne ho be yen srahwe bia kase de ma wonom de senti nani agye na mra ye nua Fusu du honom no kyerem se ade ba ko a ama nani agyira boro so kura ne se ya maame otobroni a na odakunam na eda endra dada wa abusia enyina firi kunamu no kyerɛ se enya sem kumo ya papa na kyerɛ kyerɛ din nimfoni eda ya maame otobroni na basa ho kyerɛ fe nyesa sem we no entensi kura na mra abusia kwa ya papa ne naso a na wonom eya amamre na wo mayi ya maame otobroni afiri kunamu no ya papa da Lumba ne nua ba Faustina Fusu wentime nya ne naso edika no sei ene course obi awepa wo mede da no Yo, Nhyiraba Kwadwo Sammy, flower. Enti dede ya wuti ye yam papa itati Lumba ni nua ne den de Faustina Fusu na ndrada wote se na obobra pa no na eno achi ode nsem sei eto aso na yesie no wo East ono ani fie ene yakora no fe ayefepa wasenko bia epe ni dan ko be hwe ono ahu zede ekon se efe enti East one na yesie enti esi ane wiase nyina hu ne se yam papa wo fia le ba cha bia hu so wo ni fie dani fie ewo East. Enti eni a wuti ye ya maame Faustina Fusu yam papa dade Lumba ni nua ba no ena wote ni nka no wie ye no ana pakoso ekwana abusia penin Mr Victor Kofi Owusu Buahin ade nsantu dwa kyerem sei ene oyi apa ya papa dade Lumba enano so na wasra nanom sei woma mmade yam abusia ni nyina ho pan ene maame otobroni ne ma nyina ho pan ne papa da Lumba ma nyina ho ban pepepe se be ya Nyankopɔn betumi ahwa abusia no so o kyerem se nipa pi abro no munua pam onte na ono Nyankopɔn na ni kyerem ya nyina no nim kukua mu nsɛm no ono Nyankopɔn na nkasa o ma abusia no ho pan emra abusia pani Buahin Victor Kofi Owusu eyi apaye no ensɛm sei na to dwan papa da Lumba
emu no so nti atemdidie a ebi abobo yen enuabro ene niema minim se ene dai nananom wo be sori se enuabro nyina no wo be twetwere nyina mu entumi enye obi a bibiara ye de ye gina ho ma no kware nti no kware no no an ye gina mu ene kunafo Delesha onsa ene onino atitim na entitim eya na kojo wone presela de ewiase nyina hu na sabre ya wokwei ene de are ho nso yebeka wone no atitim yempese obefa baabi na wobekọ akohununura no wonam na hu so ne brema bi egina ho ana brema bi nante a wobekọ akohununura no sese onye oyere bi na tumi bi enso so amfere nsuro ro twa na ho betaa kire hey ene na asem no wope ene nananom yeja wo mo no mo sa tumi no entungu baabi wa amfere no amre ne ho ase a de esem de ye no no mutumi de ye no nti ene de one presela ontemu ati kojo nenso so nananom beka ho na eno wachi ena busia peni Mr. Kofi Owusu Jerry eye boahin Victor esa chirem se ma me odobro ni se yi de e chire din so peso owade a oni papa na de no ma awade ni ntematete awia ne sa wo mayi ni kura tuntumata de na fire no ho wa hyenwuna fita nti awade kwan opeso owade a kwantem abusua no so behwe atoto ne nyina kama ne ma me agye ne ho eno so mu chire mu ni se oba nso nya no privacy abre presela de jube bi amekasa cross you do kasa te se de papa na ekasa e se tumi ja no ma o ye free papa na ekasa so benya papa ko nti yebesre se nke bi dia se no beto na enso ya beto ye no nanka ibija na kai bia na ja ne ya hweme ahwe mma no ama bibia tumi atoto ye na ye kama no nso so ya ne free mi di nko na so mi di nko onso mi ni no seriously osite ma hu ne ntem onso mi ni no pa na ne kwakura mu ne na abusia peni Kofi Owusu boahin e kirem se wiase nyina ene na abusia wo mu nyina nka mu me ona mo fa na ase mu oden emfa ma ya mame eye presrafosu dodo abona mane se otobo ne fi se wa ya de papa na ohun ni kura nche na nso ya mame odopa wode na die ene hwapode hwe papa ne yankopon anim ni kura nim nie wiase nyina hu Ghana nyina ede na se pa na bia mesramu mo nyina so mo bejame na yada Lumba nua pa doctor asetna pa oni Lumba te bebe akura mko bi san se no ne nkofo bi na say oh da bi se bemba mehwe tumi mu se omo namfo omo fa na ye namfo kwan we ne friend na damfo nua pa na ye kan enie enti mo so mbejame na mada papa yase wo ne mua sika ne bibia na ho oden wode aboa amana bedru sa ebrei enti mizaidi doctor ye beda wase pa mo me na ase nyame onjrao eni ya woti yei ayeyam papa idade Lumba na abusia peni mekere pakoso ekwana abusia peni Mr. Victor Kofi Owusu boahin adodo abona mane say Tupac ena wote ne nkan na nmachi na ochirekire ni ono ena kire yam papa idade Lumba de ewo school mu ne din at the misses e champon e kase ndada na nense mo kan ye no anu wede ne peni zezabe Remeda fatani ura no aspepe pe ni yumi ene aspepe and ya papa wadi na chia firiwa na watre na de a ene papa nyum tuo mu awoso ahodo okoje ye ni nyina no na woteche de de a na nya sim kuma kra eti ene obepie fie ha ene ya aspepe pe no sire mo asambe na beka kire Ghana fo asema ne se de nyankopon ase se ene dai atoye na enipa na doubts bebre wo ye trim se ba bia ye de ne koto ye ye hu ensem ni ebebre na ne won e wo fia obi e hu se Charles odani fie boko enu ne anije semu a ahye makoma mumma na minim se nyankopon so waji Charles wonyina munim se Charles na ofere ade papa na eba mu e woni bibia ne nsemu a okadi gya ye nyina ye di su pepepe enti minim se ne Kwadwo na ni agye wo ba bia owo no se ne oka se ye
ma no abusua gyina ho abusua pani gyina ho ema ye bibia kama enti ene mani agye abroso se meba no owo yen Awurade Yesu Kristo enchen se ye frɛ ahotefo a Charles enedai oka ho na medamu nyina se ene obia mo amabefia ha Nyankopɔn hyira mo be ene a woti ye eyo kyerɛkyerɛ ni a yem papa Daddy Lumba ɔkyerɛ na de a wanya na kyerɛ die da yem papa akwaja basobompo di na chipa ne din ade Mrs. Echampon ena wote ne nkan na ne krakra mu na ye maame otobroni emra ndrada abusia pani to pack ebowura ye papa Daddy Lumba naso a wo me ya mamre no abusia pani kyerɛ ne sɛ ensam kakra wo no on kan kyerɛ papa Daddy Lumba na ndra ye maame in fact na no edere ma no sɛ one ne ho kafo a one na bobra na ɔda na koma so ye pa begin titim na no edene ye maame ka sakra na ye den nanso oben den ɔde nsɛm sɛ tudwa yo mase boko oka bibi kakra bi bija ho kai kakra bi ya no tese san kakra no hwe go ne ko kakra papa ni pese me kacho ni se me dawasi ni utna ya wa mama ni anti ankami na ya madam fu ya made nyina bibi a me no neka papa pesa u shame u promise me nema bebre so wa be fam afimi ne wo ma nse papa woni makoma musuma me so mo papa me no want na boni o papa me bra mi bre papa me no want na boni papa me ba je wona woni papa me no want na boni asamba kwa na wo ka kire mi o ti baby me jawa ngamewu o ma me yes that queen o ti me wa dance to no bia o ti da baby asema me nye baby ngamewu papa Sammy wati papa mi nkuta ya we say papa ma kunna we ka say musu so mama my bread papa my bread papa Sammy wati Sammy wo ka da wari mi ka Sammy wo papa Sammy wo misrau kafra why ene a woti ye eye mame Mrs. Presra Fosu adodo abono mane se dobroni ena wote ne nkan na eba ne se ya ye maame ne nwuma beto ne nyina ni DLFM 106.9. Enti yam papa Daddy Lumba Charles Kojofusu endrada na finshi ade di kan pepepe wo mra oto ya nom wonse do no emu nsem eto dwandrada ene yede asomo ewo kasebo no esedo na nti na ye dagana fo nyina mo beja ye ni nyina ase yankopon etere ne mfa nkyere mo na onye mu nyina kesi sika yento akasebo no so Yento akasebo no so ne yemfiri ya papa Daddy Lumba ho nsensem ne yenkɔ aban mu na Deputy Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs Ayereta na Odole Sowa akasa echemu se eya oman Ghana 1.8 million units house na kada honom ene omo free nkron keto mu ba kase mu ya ohawa ni na wo oman Ghana mu no tese na wo so mutimi epekwan yo mbefa so mbesi anokwan enu nti na omo the new urban agenda de be no eba abebo adwumadie no na the nsemi editu dwa ewa brokasa ewa United Nations General Assembly high level political forum eno ekoso ewa New York ana ochema ya de aban ebo ne homodin ye pa sa house na hodro no wo man Ghana mu no
ombetimi ahyemu kinana chese ne buonso no aye fofofu no obi anso no ensa etimi akabisa so ana nkron kwaso ho hyehye ne so na ban ebo ne ho modin ye papa pa ne pressure hodo a eno ewo eye nkro akese mu ne so no ombetimi aso ano na osanso ekasa ye echemu se eye Ghana fo be ye 37% a omo nso so no omo bo mo ho modin so omo betimi aba eye nkro kese mu no hwe baby omo tena na chese krotia wa eno ehonte no eho anomo nso ewo no omo bo mo ho modin se Enquires ni so betimi ahwe so betimi aya na kese se ne be ye ohawa kese wo ho num nyina no betimi aso ano so no etimi ede ama wom na ye onyamfo reta ekasa ye echemu se aban ebo ne ho modin ye pan so betimi ede sika kese so etimi ede ahyemu sanso ana osra so mo aman foforo se ba international ne so a omo so no ebetimi abu oman Ghana se ne be ya eye oha kese no ewo eye house ne no wo oman Ghana mu no Ghana has made steady progress through strong national leadership, decentralized governance, and evidence-based planning led by the National Development Planning Commission and the Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs. Multidimensional poverty declined from 24.9% in 2024 to 21.9% in 2025. Access to basic services remains high, with 96.9% access to water, 94.8% to electricity, and 63.4% to sanitation. These gains have been supported by social protection programs, including LEAP, the National Health Insurance Scheme, and the School Feeding Program, as well as key reforms such as the Land Act and the Affirmative Action Act. We have also strengthened urban governance, economic productivity, and institutional performance through digital systems, skills development, and private sector participation. However, progress has not kept pace with rapid urbanization. Housing remains our most pressing challenge. Ghana faces a housing deficit of more than 1.8 million units, while up to 37% of urban population lives in informal settlements. Ghana is focused on 4 priority actions to accelerate delivery of the new urban agenda. First, scaling affordable and inclusive housing through implementation of the 2024 Housing Profile Recommendations and the National Slum Upgrading and Prevention Strategy. Second, strengthening integrated urban development and spatial planning through the National Urban Policy 2026 to 2035. Third, expanding urban infrastructure and local economic development through initiatives such as the Ghana Secondary Cities Program, Garrett Project, the Smart SDGs Program, and the Sustainable Cities. DLFM 106.9. Enia Uti, a Deputy Minister of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs, a Yonyan for Reta na Odole Soa. Yantua Kasiabon Swe, na Yenina my Ghana, Yadisia Essence Mo. Na Mekasia say show my Yadisia Essence of Ghana Education Service, GES any 20 year. One age, let me say. Oban is Japa Egusu Eguaponoso Ashem. Na ya mofra ane achirechire foa. Oman Ghana schools who dom titiri ni senior high schools no no. Wanum din sem huno no. Oman Ghana mra ebeso mpachi se twi na de wonom ato wonom level pam. No chirema yemfanto adusuafo anim titiri ane achirechirefo ni nyina. Wa winim na mra hoto am. Ebeta de kire ho ene enhomesua ho no bebusuo no. Obetimi akwakoda afiase na woni aban akokon ahye pam. Wa wasotwe be ye den no na say obedin sem huno abroso no. Na wo mu kiremi say ewo mu say abatan ni pi tetem de mo ba ofie ni yade a ha twen nanso ase ehwe o manga na humasua so no ebe kwaso abadwumaden ahwem ne ya mofra maso oden kwesibo ni beka ni say discipline na wuro mu no yatimi atu ase pam na mu kiremi say school fo mofra mo betumi ase school aja pare titiru mra ma kira so hwe wie ene ya wie school ye kofi ne wayi na tare ato agu baabi ne books no wato agu ba hwe na school nkonwa no wabubu no pipe no apap ni nyina tese wa wie school ti dia kana mfa no ho se school ni se be ye den e kire din o mu kire mi se wa bedu sa na mo no o man ga na mra no be hwehwe mpam na deputy director general of DES me kire kwan kire fo pene be de kire no e na hwe o man humasia so Professor Smile zisi wakase kire mi se yemfa nto Ghana fo anim na nsen yesine high school sunu mu no ne ma bi yakoso fa mofra na brabo ho ne yade a enyenyenyenyenyenye school ni abofra pa wesu amune ne de emo akra ne senti o matena se ben hye sunu kumpi wa winim na free na ekọ obedi nsem hunu o man Ghana school mu no
down to our same or decided to jump wamna otoko no senior high school no one of finish ya da toso edu watwin sia metre 86th anniversary edema otoko no senior high school no din same way e to twa e wase ne nsem ni mu kire mu no enie. It's not the number of A's they'll take, it's not whatever they'll come out with the home they're coming from, but integrity and character will take them very, very high. And also, we are not condoning indisciplinary activities or actions at all. Any student that will be caught will be severely punished, or any staff that will condone such actions will be severely punished. And because of how we are taking it very serious, we have a big conference in Sunyani just next week. They're inviting all stakeholders. It's very important that we meet to identify the issues, the causes, that all of us will agree on the way forward. DLFM 106.9. Ani a wuti ye ono ana waye kwankyere fo pene be de kira o hwe o man Ghana ehumesua eso mekire deputy director general Edema GS Professor Smart Zisi ena motene nkan yenyina we so ne kenka madwenkyere ni bi na yemfansomo e wo Facebook no eso a Ghana for the abapa na we ho na doso amanfo asu papa na uko Facebook no so am wo fa se ode ne ho market the aba no so hwe live e the free teacher mante in fact we bia mu pa teacher mante no woni din the master ode ne ho from teacher mante me da wase pa se wiei wadwane kase bo na Felix Lawson the aba no se Yankopon kwaso ehu yembo pa wasunsa nkwanhye na sie no ne papa da Lumba odobro ni na dinditi mu in fact aha ne pa na wo fa ka the aba no so hwe live e free Kwame Nkrumah secretary no press station no kire mu say yam papa John Dramani Mahama wachira wa ase galamsen sense no say na no enkoyo nti wo mode ama homene so wate na tu galamsen na so le ncha kese nkoma honabo Moses Abor wachia no na Juliana Amponsan de aba wasu ma Juliana no oso ma ya ha wo fa ohwe live e free Sam J Bakery ho no hwe ye free me wo fa se me chia no me amede mani ko tua wisi be hu 1 ye twamu no enti ebeka ho asem enti ma Juliana Amponsan ona yesi wo edema Samche Bakery ewia ya chia wo don hokafo ene abusua ni nyina na hana ese edu de aba na wo so hwe live medase me wo fa se na Sandra beka de aba na wo so ma ya ho wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy P ene Adjoa Agyei Sikapa mo akwaba se wo call long break ni watimi aba wo de dancing pada fa motuo mu a keka wa ma akwada afie no wasan aba de Yankopon ase na wo so hwe live edi free time free zone Yankopon fa yam papa dad Lumba kransie pa wase Yankopon nhyira abusua pani to park papa ene ma me otobro ni ase ade a waye no Yankopon nhyira wono ma wonte ase na Sandra beka kura de aba na wase in fact Lumba super taste good pa 100% emojis ene ode aka ho ede aba wiei na Emiria Peterson de aba ene waso wasusa hu de wanya ne ho kura Yankopon nhyira na pa ma me otobro Yankopon nhyira na monte ase de wonhyira na papa na takra de no ho ana wadwane show no secondly secondly joint tema community 4 and wadwane show no wase Yankopon yemfada de Lumba kra ensie ye come for to meti de aba no wase ontumi kra I can't hold my tears but suisa ma me odobro Yankopon hyira ya papa nso Yankopon fa ne kra emfansie ye na Josephine abedu de aba no waso enye ize kra o mama kafra wate Yankopon fa yem papa kransie pa no nkoso ama oni abusua ni nyina ho ban na Kofi Parliament de aba no wase Ghana nsem yi de ayepi oten life edi free akona bobi kuma apa Central Region ana ode ba yem na Mr Charles Mante champion man himself medical doctor edi free USA Montana so de aba no wase school made a year practical thanks to the government school made practical and one no asodin e school na does too much and the champion man himself Mr Charles Mante ena wote ne nkan so ode ne dia be senior bibia boko de bibia boko ya da yamiase na Boama so police officer no champion man dear college association member no Bojumadin Bruta na oden chaka se ma ye nyina na Yankopon hyira ye pa ene adwumadin a ye po esom o man Ghana champion meso me chewa wiei bibia boko bibia nya fine entika se bo ne ye gina weso abulu kom se pon nansa ye beko no empeni se abobdi agakwa ye nya ne kwa entikofi boame champion Taylor woni na hopa na boame wate na awuda bi wo hana me monitor na yen sori dwumadie ne so we ya awuda so nkwa kwade ma Mrs Portia Nkra we ya financial secretary at the House of Dear Fan Club na ne
twidi ampo Nyankopon e de afe baako o de aka won fie hom enti we yi firi wabusua ene president edema eye House of Dear Fan Club Mr. Ken Wally Mr. Isaac Mr. Execution do abara mane se Ken Wally ena afi kwabena DC eye Suzy Baby Maya Nana aso your client any entire membership edema House of Dear Fan Club ne se ne ye ma happy birthday enkwatenten onyini kire ena abusua ne nyina ene wukoma esre ediama on happy birthday to you Mrs. Porsche Yankra wona we financial secretary at the House of Dear Frank Yankopon shira opi no awoda no onye no sonko kra ewie Yankopon tena dem emfa nkyere opam kofide di hobio no kwade ma me wo faase kuma ne den ede eye amonu jamfo a Yankopon de afe baako aka amfe hom enti wo ma me kire mi say may God bless your new age and if he open many doors for you now in the future. Amen. The way Stephen Pepra Jemfi, administrator at the Murphy Jacqua Brain Not. When I see him for that we know. Young farmer on one papa and happy birthday to you once again. Me wafa seba amonu Jemfua. Yamin shira opinu awodano. O nyane sono kokra kwa tenten eni nyansa na osoro nimdie ena wie yesere ede amawom. Ne kwakram ekọ ede amawo. Mr. Solomon eye the monk. Mr. Solomon the monk. We have no Southwest NDC constituency secretary. We every braba kwanten echrem se ne twidi ampo Nyankopon e de afe ba kwa kan fie hom. Enti ne mpa bo nyan Nyankopon woni so ade hu nyina mremu. Ekwatenten ye de apo Nyankopon bi mfama wo. Na wukukwa mu mpa nyina no emremu. Enti happy birthday to you. Me wo fa sia wudin e de Mr. Solomon. Eye the monk. I have no Southwest NDC constituency secretary. I mean, shall opinion what done one son kokra. We every our Ashanti regional correspondent at the DLFM 106.9. Barbara Crantin and CM Fauda we know. Yemfa and Mount Cassiabono. Ye dear see a musamu for any maze. Maybe entry. Ever modia SM de Mayen. Me wafa se ba Regina Baffo Boy Cassiabodemum. Na champion Taylor Eddie PM ewo Facebook and if yiti makasiebono wonya bi ehweye sansra me wafa se message samona kwa dodo abono mane se DJ Zikibi echinchim kasanfranfo made so ya wiei akenkafo ye benianam tum edi amejo so yo wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantre bona na otafirija mene me wafa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes also ahwan na eba na Adjoa siu ana afi sexy journalist kwame fu na ada na obo odin we se de atwato yi na mabo mi die se na metese so de pompa fa motuom ana motuom aya wo hene nti wo koye no wati tumo motuom sa ma je se 2 weeks ni ya nti wonkan bi o kire din nya izo nyame nko an ka me wo fa sin ko wo wie yo de famisi nyame nko an wa bro o ya de ye pa nyame nko an ka ono ahu se nyame yodo enye izi nti ya de nyame ase na me mfa nche kese kwa me wo fa se ba ko ne di Francisca ni din is Francisca o Jessica de na me so me pray dia we me wo fa se ni din de Jessica nti me wo fa se ya wo din de Jessica wi me chia pa ya me ntena ne mu kire no mo ho ban pagya mfra dum kwa dum so Jessica wi ma se Nyankopon kwaso anya okese no nhira oni abusua ne nyina enti yesos na Adjoa Siriki yamba pa ne 1 year anniversary nde to adwa bia no me sra mpe se ote ho nsam a asad kase ye bona tena se na Adjoa Siriki ba oba kukua mu nsam beda na di wahu de to adwa ndra nyina yema mu nyina mo anitia adehye give us P capsules give it to me